TV Manijak. Emisija za sve uzraste. Ljubav ispod zlatnog bora. Ljubav ispod zlatnog bora nosi zapletenu priču nekoliko uspješnih ljudi iz Beograda, među kojima je i Bojana, mlada i lepa žena, estetski hirurg i vlasnica klinike. Iako na prvi pogled njen život izgleda savršeno, muž, prijatelj i uspeh na poslu, ubrzo se njen život menja iz korena. Ponekad nam u životu ljudi zabodu nož u leđa, ovoga puta to je uradila njena najbolja prijateljica, Danica, koja je njena desna ruka u poslu. Do sada se mogao osloniti na nju i poveriti joj svoje najveće probleme i najdublje tajne, dok je njen muž Marko uvijek bio podrška u svemu. Stvari se komplikuju nakon što se Bojana vrati kući jednog popodneva sa tortom u rukama, spremna da obraduje Marka za rođendan. Tu zatiče svog muža u krevetu za nepoznatom ženom. Slomljena prizorom, Bojana seda u kola i odlazi u nepoznatom pravcu. Vožnja je davala slobodu da razmisli mozak, a predeo do kog je stigla inspiraciju da nastavi dalje, makar te kobne noći. Serija Ljubav ispod zlatnog bora sa sobom nosi teške životne situacije i prati živote ispreplitanih likova. Na prvi utisak sasvim običnih ljudi čiji problemi se neprestano prepliću, uvodeći nove uzbudljive, ali i teške situacije. Bojanina priča tek počinje. 10 epizoda serije Ljubav ispod zlatnog bora gledamo premijerno na Superstaru od 3. marta svakog radnog dana u 21 čas. Autor Slobodan Šuljagić, scenarij Vladimir Đurđević, Slobodan Šuljagić, Petar Jakonić i Nikolina Stjepanović. Režija Slobodan Šuljagić i Nikola Končarević. Uloge Katarina Radivojević, Marijana Mićić, Ivan Tomić, Marko Marković i mnogi drugi. Producent Željko Mitrović, kinematografija Zoltan Savin, produkcija RTV Pink i Telekom Srbija.